Atuaya wangangejuk netumito yokte ipnabo o union point imiet Sidai FM. Tempolo so kerengele naro kiaki ye na apu itodoko etiashu on county nipo kinema. Para lungana kwa marikina na beke ndalengo na le marandiwe. Para lungana marikina na la bajal bayala na lenga ipongo lume na bayala marangogo. Na ngirong na dubu kwangala na parne ni birota lungulie. Edi ajola na yegero edi yola jero tito lawo. Yendi ajola na yegero jola no arala ma engirgo no lo tolo masai. Amwe gara serious. Minjo shida mindai enada sango lole konjila mo ndirwa singi sibyo rasa ole konjilo rasa na ore ole konjilo sida nanu na geriwe nengiye gwe golgo walivinu ejine buhori yakorba yan mayolo aide yuwapi Mekabaiki serikali kitokolo show. Wewe kwa sababu ukipewa wadhifa huo unalipwa mshahara tosheka na huo mshahara hata kufanya ofisi yako atilio biashara umeanza Ekilimo tankariano tesebata o tempijan sabugoling Sidai FM. Supoleng wala niningoni le Sidai FM itashonara nagata sana benteba enkolonge Jumatatu andarikini tomono ngano labaliaro lari longa lusuniare utikita maare na kuna nkoroki olomone sana bote Sidai FM akaji stanili ole santeto tolomon likinjengiroshi tekuna sayende ba nelimulomoni njere ekadienge sholori kale MCA te ode maratolondo lwele na tolomono ibalunyero batko ingete ejona kela engoro lori ka turkioma le independent Kureta kwele ka mon likinjengiro shine jolomon oingwa na lubona basha ore enkolong eduo taata enkolong olonyori tiatua olosho nipang'u olturrur sotua tenarok erikito Joshua le Kaputa eparan prison enkare narok ebaiki naa lelo mabusini oikenoro tine itodolu enyorrata naaduo enkolong enyorrata tiatua eseuseu nalulung'a Omonor parakuo le murua orkiremisho temoi kwapeyie narok oodolo kurto ormeneje lolchamba le Purko yioloti enaa Joseph Olenkaiwuari peemitoki aen inkujit ning'ueki ninche peemitoki nkishu enye aanyamalu nisulaki tena rishata nagira aishakeno olameyu sapuk tosupuko le Mao. Keeta enkisuma dupoto neibooyo sii enjung'o erikore tiatua olosho. Ejo kulikae omon likincho enkiroshi eilepua enkisuma ooselenken temurua etalek toloontoluo le Narok. Eton ake etii ntoiwuo toloontoluo le Transmara naagira aitayu nkera nisulaki naa selenken naitung'ua enkisuma neishooyo te kiama. Ejo kulikae omon kenarikino nejurru irmaasai ilarikok oonyorr olosho anaa lomon oibalunye Francis Ole Nkoitoyia. Ore tekulikae omon nelimu lomon ajo ibalunye lakilini le kotini eshumata High Court ejo kenare nepalaa katukul olturrur le IEBC oduaya oshi enkilare orpolosien tiatua olosho eroruat apa naitaituo ajo keishaa neeta lakeshak lolorika le bunge mpala e degree. Onatieki duo taata iltung'anak oora 37 emoyian e corona tiatua olosho. Ore tenikipuo tidialo orpolosien nelimu lomon ajo etua oltung'ani obo netii kulikae le keeya egira ang'amaa embaare te sipitali nabo tolosho le Germany tenkaraki natooko enaisho torrono tenkanasa nabo yioloti enaa ene Bahrain. Kulo omon olainining'oni le Sidai FM airiamari nabo aitayiolo tenkadori o tenguton ekaaji stanili ole santeto. Tolomon likincho enkiroshi tekuna saai enteipa nelimu lomon inchere ekati enkesho olorika le MCA te ode mara toloontoluo le Narok toolomon oibalunye Robert Koing'e etejo kelo aing'oru loorika torkioma le independent ibalunye sii ajo melo ashuk enduata enye apa naata ninye enking'orunoto ilo orika amu keeta mbaa kumok e maendeleo naalo aitaas irparakuo lina luboto enkop tenegeluni metaa MCA lina luboto olosho. Ilomon naa kulo oterrepa embata orparakuo lina ward e Mara ejo naa kepuo aibung' enkoriong' ilo akeshani lilo orika yioloti naa anaa Robert Koing'e elo naa ajing' enkesha ilo orika le MCA tina luboto olosho. Ilomon naa kulo otusujayie nitabaiki yiok olasirani le Sidai FM yioloti enaa Abraham Tobiko.
Kalati enkesha olorika le MCA te Marakwet lomon kulo ibalie Robert Koria egira airorie olomon Sidai FM nibalie naa njere ajo kelo naa ninye adumunyore olkioma le yioloti oleng enaa Independent. Ore egira airorie olomon Sidai FM nibalie naa njere ajo kelo naa ninye atii enkesha ilo orika le MCA te Marakwet. Akondumunye ilo orika yieu le MCA le Marakwet. Kitarabaki kama tapamanayie katii ilarin aare taata kira amanaa. Tapamanayie akeyie alo enkutuk aitirishaki kake etii nkoitoi nitu abaya kake tabaitie irkiliku lainei ashu atabalutua lewa lenana kutuk tenaa. Nalo apa sinanu ajo naa sinanu amanaa naing'oru ele orika naa kaisho masaa enashe amu aiunga mukono naisapooto naatang'uarra apa litu adol. Tapamanayie apa naleen impatii pookin naata naa nanu empati naewuo aleen amu ore taadoi ilo elototo nilo eeta entoki ning'oru naa mpaka nituling'o iwuejitin pookin piidol ajo kai nikintayu. Naa ore enapaleemo sinanu nadol ajo kaitayu naimulika kuna patii pookin naewuo adol ajo empati naji Independent. Atejo nanu enaikash tenalo airishakino olorien anaa lapa tung'anak lemibung'ie enkoriong. Amu ore taadoi piijing empati naa paajo naa sinanu iltung'anak naa ekimbung'i naa enkoriong ketii ake oltung'ani likimbung'ie enkoriong. Kake ore ena naa pairishakino ake olchani maatumuratia nanu ake. Embaye ina naterrepa irparakuo loing'ua murua naapaasha te Marakwet nibalie naa lelo parakuo ajo meetayie ninche osiligi enkukuo nomination napuo awosh toonkolong'i natii dukuya ejo naa iltung'anak ake looyioloi toonchamai ninche oopuo aaya ina ticket e nomination. Jackson Olelepore metii esipata esiai e nomination naa shete nanu etaduayie. Naaji enkarna Takaria oleng kosei. Irisakaki eunokino ilarin pookin. Ayieu najoki taata ntaanyaki embelekenya moyok amu ntamoo nkosha orgali. Naajo ninye metii ntae ilo gali sokol. Nikitejo apa yiok osanduku ebae kipik. Elelek payian ake. Intipati yiok ina kiguana. Mikiata yiok sandukuni are. Jackson Olelepore metii esipata esiai e nomination naa shete nanu etaduayie. Naaji enkarna Takaria oleng kosei. Irisakaki eunokino ilarin pookin. Ayieu najoki taata ntaanyaki embelekenya moyok amu ntamoo nkosha orgali. Naajo ninye metii ntae ilo gali sokol. Nikitejo apa yiok osanduku ebae kipik. Elelek payian ake. Intipati yiok ina kiguana. Mikiata yiok sandukuni are. Asiraki Sidai FM kulo omon te Marakwet temurua yioloti enaa ilchambai iboitare enkarna Abraham Tobiko. Ashe oleng olasirani le Sidai FM Abraham Tobiko tenkaraki ilo kilikuai. Sidai FM ena. Ore ake tombaa naipirta siasa tewuod e Kementet neisho ormarei Lempaima Stephen Lempaima enkoriong nalo aing'orunye olorika le MCA tina ward e Kementet toolomon oibalunye ilo marei egira airo ajo eshomoito naa dukuya egira naa abolo Stephen Lempaima meshomo aing'oru ilo orika le MCA tina ward e Kementet. Kulo omon eibalunye irpayiani lilo marei Lempaima tialo naa Stephen Paima elo ajing enkesha ilo orika le MCA te ward e Kementet. Mpaima loleletita naa nanu menye Stephen Mpaima nikitaama duo taata entumo temurua oloitiko nikiboloo Stephen Mpaima migombea olorika le MCA te Kementet ward. Nanu John Lolenyanke kitoning'ote taa lomaasai kulo lewa de Kementet kinguenate duo kira family enkang' Olenyanke kitoning'ote kitaboloitie orkijanai pookin telulung'ata meshomo alo aing'oru olorika le MCA te ward e Kementet. Nayieu najoki irkijanani elelero eishunye taa enoshi bwakita naji project amu tang'asa apa ajo project orkijanai kinguenate kira family kitoning'ote kinchoo nkamulak etaboloitie mpaka lookakuyia lenyenak lolalashera lenyenak pookin telulung'ata oloomenye. Ore taa sinanu naa nanu ejo Leramato Loleletita kitii duo iloitiko entumo enkang' Lempaima kiponu naa kiara duo entumo e family nikibolorie Stephen mehomo aing'oru olorika nikietuo anya nikitoning'ote pii aikijoki ake ntae olosho entang'amu amu ore doi siasa Nchoto e Stephen Lempaima na ninye duo etaboloyioki neibung'ie enkoriong meshomo naa aing'oru ilo orika le MCA tina ward e Kementet. Netushukoko ilo marei lenye enashe nitanap sii irparakuo lina luboto olosho telulung'ata peibung naboisho ejo naa kelo aas imbaa etipat tenishori ninye ina rikore MCA lina ward e Kementet. Eitu duo abolo naisho erishata maing'oru ilorika le MCA le Kementet ward ayieu nashukoki lookakuyia enashe loopapa olalashera lainei pookin oetuo ene. Ayieu naomon iltung'anak le Kementet ajoki ematam siasa osotua matam siasa enkanyit amu Enkai nagelu olari. Sidai FM ena.
Ore tani kiworore lelo oipirta siasa nejo kulikae omon ore enkolong eduo taata enkolong olonyorri tiatua olosho nipang'u olturrur obo loolaisotuak tiatua Narok erikito Joshua le Kaputa eparan prison enkare Narok ashu enkaji oshi nabikie naa irmabusuni oikenori ebaiki naa lelo mabusuni neyaki ninche endaa okulie masaa itodolu naa enyorrata wedamuni sii lelo tung'anak oikenoro sii ninche toina prison itodolu naa ajo enyorrata nabo eeta iltung'anak tiatua eseuseu. Lomon naa kulo otusujai nitabaiki yiok olasirani le Sidai FM yioloti enaa Stephen Lemayian. Kini enkolong onyorri nipang'utua olturrur oitasheki naboisho osirua te kaunti e Narok erikoo Joshua le Kaputa sipakino ilo sirua tenebo irmabusuni le Korokoro tenaang' e Narok. The Narok County Peace Association fraternity has been able to come here to visit the inmates. Just chose to bring them something for their stomachs. We also tumefurahia sana na hata familia zetu mkiwa pale nyumbani tuko pamoja na tunajua kwamba siku moja Mungu atatufungulia njia ya kuja tuweza kuungana nanyi pamoja. Mimi nilifunga kifungo na saba miaka 15, so kifungo changu kinaisha mwaka 2026. Ndio kuna siku kama hii tunapenda nao. Asiragi Sidai FM nabo union point ibere boloso lokale Narok. Stephen Lemayian tenkaraki ilo kilikuai. Sidai FM na. Ore tani kiworore lelo nejo kulikae omon ekeeta enkisuma dupoto nibooyo sii enjung'o erikore tiatua olosho anaa enalimu ilaisumak temurua ekilena toloontoluo le Transmara. Etejo sii meishaa nileti nkera oosilan naanutayu eton etii sukuuluni amu meyau eretoto tialo nena kera kake peibung'akini neretokini naa nena kera mbaa etipat ashu enkitubulunoto nena kera peetumoki naa aitabai olakira lenye lenkisuma lentaisere amu ore naa enkisuma naa ninye eimu pooki toki. Ilomon naa kulo otusujai ntabaiki yiok olasirani le Sidai FM yioloti enaa Dennis Ole Kolian. Lemashon oleletinyo noobo lorbarnot orkerenket le Transmara nitudubayie naa dupoto naata masomo tialo olosho le maa netang'amayie naa enkitesheni olomon Sidai FM. Inkera ormaasai ajoki enyoita maibung'a enkisoma. Naa maibung'a enkisoma amu etaa ninye long'o tolosho le maa peemitoki aakwenikie yiok iloreren neponu iloreren aisimarie yiok ilorikan naaringan tenkop ang'. Enyoita maisoma nkera nikisom inkayiok ontoyie amu kerisio. Ore apa tedukuya naa kenyor irmaasai aisoma nkayiok oleng. Kake ayieu taata najoki irmaasai etorisio te kuna kera pokira. Enyoita isoma sininye entito encho sinye haki enye te Kenya amu ishoo katiba. Ore sii tialo netejo leletinyo nchere mishaa nepuoi ailet nepiki sii oloing'unying'unyi nkera oosilan naapuo aisho netii sukuul kake peepuoi naa airorie neutari peetumoki sininche ashom aitabai olakira lenche lentaisere naa ore enkiletoto oloing'unying'unyi nelelek elayau tialo nena kera tenebo sii ontoiwuo enche embaye naa natejo meishaa katukul. Naa tenelo sii naaji nepuku sininye aapukunye ntoyie makosa naa kayieu najoki ntoiwuo intomonok ninye aasa itu dii aas entito makosa teniroshiu amu makosa ake duo nainoto. Keyieu entoiwuo entangile ninye anaa entomononi nirorie entito enye nejoki ake ajoki kimbung'akini enkerai peeshuko entito sukuul amu keyieu naa netum pooking'ae haki tenkisoma enye. Ore dii ninye oshiake ntomonok naaji naigero toosiaitin naa keeta maternity leave enoshi nalo lapaitin ile. Tenitanak dii sininye entito enkerai lapaitin ile naa kelo ake sukuul ashukokino. Ninye aasa kuna silan amu ninye naa eyieu neripi oleng amu ninche etaaniki makosa sapuk. Dennis Ole Kolian temurua ekilena te Kilgoris Sepolos tiatua enkitesheni olomon Sidai FM. Ashe oleng olasirani le Sidai FM Dennis Ole Kolian tenkaraki ilo kilikuai. Sidai FM na. Ore ake eton kitii lomon oipirta enkisuma nelimu lomon ajo eilepua enkisuma oselenken temurua etalek toloontoluo le Narok tenkaraki ilaisotuak oogira ailepunye enkisuma tina luboto olosho. Elimu naa irkiliku ajo ore lelo aisotuak negira naa aretu nkera natii sukuuli tina luboto olosho isho ninche masaa naapuo aitagol tiatua enkisuma naa ina naa peeshomo ailepu enkisuma katukul tina murua ashu toloontoluo le Narok.
lomon kulo itabaikia yiok olasirani le Sidai FM yioloti enaa James Olenchoe. Kileputua ena olakira lenkakenya mekure kira lesiadi tiatua enkisuma oselenken tiatua emurua talek tolontolo lenkare Narok enaa enaibalie Kimemia Oletaek kirorie emisa oolomon e Sidai FM. Kimemia nara Oletaek naamanya enewueji e Talek kiata ena sukuul oontoyie naji Talek Girls naa sukuul nailepua oleng oo nikiata sukuuluni uni tiatua Nkayiok Talek Boys
lotiana ene Bafaria nelimu naa orkiliku lorpolisi ajo ore naa ilo tung'ani ashu ilo lewa oshomo aiminie enkishui enye naa oloolarin onom aare. Ore kulikae otii le keeya negira ang'amaa naa ina baare te sipitali nabo tilo osho le Germany netii atua larin 13 ometabaiki lelo arin onom aare toolomon oibalunye ina opisi orpolisi tilo osho le Germany tina anasa yioloti enaa ene Bafaria tilo osho le Germany. Sidai FM na. Olainining'oni le Sidai FM ajo nanu ashe oleng itegelu enining inkoroki olomon esaa nabo tenite Sidai FM. Ajo ashe oleng tooltung'anak oosujita inkoroki olomon tenkoitoi e Facebook live. Dolta iltung'anak kumok oogira naa asuj iyiok tilo rege tenebo sii iltung'anak ootumito iyiok tenkoitoi ormtandao www.sidaifm.co.ke nebo iltung'anak ootumito iyiok tiatua kaunti e Narok, kaunti e Kajiado, kaunti e Laikipia, kaunti e Baringo ometabaiki kaunti e Samburu tenebo kaunti e Marsabit tenebo sii iltung'anak oosujita inkoroki olomon tenkoitoi e YouTube tenebo sii enkoitoi e Sidai TV tenebo sii kulikae tung'anak laijo Samuel Tekero etii emurua Loropil ejito naa egira asujaa inkoroki olomon e Sidai FM tenebo kulikae tung'anak kumok oogira naa ainining iredioi enye esujita inkoroki olomon te Sidai FM. Ajo nanu ashe oleng ayiewuaki enteipa namayiana manototo tenitashe saa 3 entara ashukunye enewueji aitoki ake aitayiolo kulie omon toonkoroki anaa enagira abaiki emisa olomon e Sidai FM ekaaji Stanley Ole Santeto. Tenkariano sapuk tesipata o tempijan sapuk oleng nkoroki olomon te Sidai FM. Sidai FM ewangan ngejuk.